alright. Živjeli. Neće biti teško, znači, lajkajte ovaj video ako imate problema sa gubljanjem ovih ukosnica. Znači, svaki put kupim 50 komada, jedva sam ih sad iskopala, ja ne znam, 2, 4, 6, 8 komada. Uzmite češljić i podijelite, ako imate ovaj dio s kojim se radi ovaj razdeljak, napravite razdeljak na sredini. Ok, recimo da smo napravili. Jedan dio ćemo zavezati sa gumicom, da nam ne smeta. A drugi dio ćemo dići visoko u kečku. Jel vi to tako zovete? Ja sam inače iz Osijeka i ne znam zapravo da li ta riječ ima veze s Osijekom, odnosno sa slavonskim naglaskom, ali kečke, jel da? Kečke se kažu i svugdje ili nemam pojma. Uglavnom, napravite jedan rep s jedne strane i dignite ga ovako dosta visoko i lijepo počešajte sa češljićem. Lijepo sve dignite gore. Kada smo napravili kečku i zavežite. Ok. Jedno je napravljeno. Vidite kako ludo izgleda. Idemo sad. Sorry. I napravimo još jednu kečkicu. Pazite da su vam pozicionirane približno. Sada uzmite mali češljić i dobro natapirajte ovaj vaš rep. Znači, zavrtite sada jednu ovakvu punđicu. Nema pravila kao što sad vidite. Znači, samo ju zavrtite i nađete nekako najbolje rješenje kako će vam najbolje izgledati i stavljate samo ukosnice. Znači, morate konstantno ju oblikovati rukama. Tu punđicu i zapravo ju nekako cijelo vrijeme oblikovati kako bi htjeli da izgleda. Ok, jedna je gotova, idemo napraviti drugu. I to je to. Jel' tak da nije teško? Stvarno je ovo tu prejednostavna frizura, a meni je toliko dobra, otkačena. Baš mi je fora. I to je to. Hvala što ste gledali ovaj filmić. Vidimo se. Ćao! Zezala sam vas. Pošto ja se stvarno ne sjećam kad sam radila neko darivanje, a vi ste toliko predivne prema meni i toliko mi ostavljate predivnih komentara, dijelite sa mnom predivne vaše priče, da su vas, da su vas moji videi izvukli iz depre, da vam uljepšaju dan, da vas nasmiju, a meni srce je puno nakon toga, tako da htjela sam vam stvarno zahvaliti ovako još na svemu, sa nekakvim sitnicama u giveawayu. Ovako, za početak dobit ćete punu kutiju svega. Prvo ću vam pokazati ove narukvice. Narukvice na kojima piše Mention the Beauty. I tu su narukvice za vas gdje piše ovako na narukvicama Mention the Beauty. Tako da jako su lijepe. Tu ima mali ovako jedan ukrasić i ovako izgledaju i predivne su, tako da eto ga, ovo je stvarno onako unik. Zatim vas čeka Epoclar Duo krema, ovo vam je krema za protiv akne. Ako još niste pogledali video, tu pogledajte video koji sam napravila za Džumbus o načinima kako se rješavati akne.
Zatim stavila sam vam jedan Maybelline Baby Lips Dr. Rescue. Ovo je boja Just Peachy, znači labelo za usne. Stavila sam vam od Avona True Color Fever. Ova je njihova mat kolekcija, znači mat ruževi od Avona su toliko dobri, znači apsolutno svakome preporučam. Ako se nečka, znači mat ruževi fenomenalni, ja vam poklanjam Coral Fever. Također još jedan Maybelline Baby Lips, ovo je Pink Me Up. Onda unutra sam vam stavila od Bella maskaru Hypoallergenic. I također od Avona ovaj predivnu kozmetičku, odnosno dvije kozmetičke torbice, jedna manja i jedna veća. I to je to, drage moje, to ćete sve dobiti ovako spremljeno u kutiji, stići će na vašu adresu. A kako osvojiti nagradu, kliknite dolje tu u opis videa, u description box, i tu sam vam sve objasnila korake koje morate napraviti da bi ušle, da bi imale šansu osvojiti ovaj predivan paket koji sam spremila samo za vas. Ljubim vas puno, hvala vam na gledanju i ćao!